Njengoba uzwela ke ukuthi ke umusic bakithi background ithi ke asibephi umuntu wami amifako yamthana ke naye ke small kanti igama lami nguTofunga abantu lesibongo ke nisho ihamba phambili posithi ke khona ke yazi ke banze ngase bephumulele ke namhlanje kukhona insizwa nje sencane ngiphathelana kodwa ke awuthi kangaka ngisho lutho nje ake ngithule kancane kodwa yona uDJ osephumelele osemncane sizokusuka khona le makhaya but ikhona la eSoweto yafikela khona la eSoweto yafika yabona ukuthi okay now ilula impilo kuyenzeka izinto egoli okay fine ke asikho lapho ake ngithi ke ukuthi ufahla kancane ukuthi ubusuzwile yini indaba kaKheli Khumalo phela njengoba ke semathini ukuthi angazuthi izobosha intokazi le okay ke ngeqala ke lakhe ke usenzo umeyiwa ngoba ngazuthi uyambandakanyeka but ke asikho lapho okay ngiphatheleke lensizwa njengoba ngishilo ake sisisho kuyona silande sithatha sibeke la itshele kabanzi ukuthi isukaphi ifuna ukusiphathelana ikuphi lokho kusho ko DJ esilethele kona. Hayi yamukele khaya njengoba bengithembisile ngathi ngikuphathele uDJ osemncane usekhona la uDJ Mangwevu uDJ wethu osephumelele ukhona DJ sicela ubabingelele emakhaya awubabingelele nje kade bekulindile sanibonani awu kuze ngifike nini kuthiwa ngiyeza but ngiyabonga ithuba ubonge